cyane nyuma y'imirwano n'ubundi yategurwaga abasirikare bakomeje kurungikwa ku munsi w'ejo n'imirwano n'ubundi yasakiranishije ndetse n'ambushi ihuriro rya Fardc ndetse na Fdnb bakomeje kugenda abagwa muri ambushi y'aba23 mu misozi miremire ya Zanikenye. Ni ku mirongo y'imbere y'urugamba neza muri Side Kivu ova bikomeje kugenda bikomera cyane. Operation zirakaze, offensive contre offensive, urugamba rwakaze, ariko hagati aho mu nkambi Burundi bo bati ibintu bikomeza kugenda nabi cyane, iyi ndwara zimeze nabi cyane za korera, ubuzima bubi, abana ntibakiga, impfu za hato na hato zirimo ziraba nyinshi rwose hano mu nkambi. Nuri mu nkambi neza wambutse anyuze Kavimvira araduha ubuhamya muri aya makuru azi kutubwira ibiri kugenda bigaragara aho bitangazwa ndetse binavugwa ko ubushobozi bwa UNHCR Burundi bwamaze kujya down cyangwa kujya hasi bitewe n'umubare munini w'abahunze ingwano. Ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 7/2026 tugiye kureba kandi ku kandi ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bikorwa. Briefing militaire iragira iti mu mezi ashize umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wakomeje kugenda uba muke bitewe n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23 ikomeje gukora offensive zayo mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Muri urwo rwego ubufatanye bwa gisirikare hagati ya leta ya Kongo n'u Burundi bwafashe n'intera buragaragaza coordination opérationnelle ikomeye hagati y'ingabo z'ibihugu zombi. Abayobozi bakuru mu bya gisirikare hagati y'u Burundi na Kongo bakomeje kugaragaza kenshi ku butaka bwa Kongo cyane mu duce turi importance stratégique, harimo General Major Ignace Seomane ushinzwe Force de Réserve et d'appui au développement Fardc hamwe na Colonel Gregoire Ruvuzimana ide de camp de chef d'état major général w'ingabo z'u Burundi ndetse na General Prime Niyongabo. Abasirikare bakuru bagaragaye mu bikorwa bya sécurisation rapprochée reconnaissance tactique mu gace gaherereye neza kaberamo imirwano ikomeye mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Amafoto twaraye tubonye atandukanye aragaragaza abayobozi bari mu mujyi neza wigaruriwe bagenda bareba ibyo uko bimeze mbere yuko utarurafatwa hari Uvira. Biro byagaragaje ko Burundi butari mu ruhare rwo kuba barwana gusa ahubwo hari izindi nyungu bakurikiye mu buryo bwa dispositif et défensive avance ku bufatanye n'ingabo za leta. Nk'uko bigaragara kuri axe logistique ibintu bizamaze guhinduka mu kwezi gweze kwa Kigarama 2025 habaye retri partiere y'ingabo z'u Burundi bitewe na pare. Nk'uko rero bigaragara tugiye kureba kantu ku kandi turebe ibiri kubera Uvira, turebe ibiri kubera mu bice bihegereye ndetse no mu nkengero za Kamanyora. Turaza kwabwira ibiri kubera Bukavu, turaza kandi kwambuka tujye Burundi tubabwira uko ibintu bihagaze mu nkambi zitandukanye. Nyuma y'igihe gito Fdnb Force de Défense Nationale du Burundi yatangaje indi mouvement tactique majere inyujijwe iri kunyuzwa mu cyaga cya Tanganyika ivuye mu mujyi wa Rumonge cyambu gikomeye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Burundi. Iyi deployment iri gukoreshwa mu buryo bwa projection des forces hagamijwe kongera ingufu mu bice byegereye Baraka, Fizi no mu bindi bice by'ingenzi mu rwego rwo gukumira zone de contrôle za M23 ko zakomeza kwaguka. Ibikorwa byagaragaje kuba ku bayobozi bakuru b'u Burundi ku butaka bwa RDC atari igihe gito ahubwo ari présence militaire structurée ishingiye kuri planification stratégique y'igihe kirekire. Ubufatanye hagati ya Bujumbura na Kinshasa bushingiye kuri partage de renseignement et coordination des unités ndetse no guhuza operation conjointe mu kurwanya imitwe yitwaje intwari ihungabanya umutekano mu rwego rwo kongera umutekano w'abayobozi bakuru ba Kongo ndetse nabo mu ntara Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko nyuma yuko Bukavu, Goma ndetse na Uvira bibaye tombe. Uvira tombe. Briefing sécurité iragaragaza réunion de coordination ndetse na mission diplomatique et militaire. Nibyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye turebe iri kubera kuri axes zitandukanye ndetse nuko ibintu byateguye.
ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu ndetse n'umwe mu baturage bari batuye muri Uvira bamaze kwambuka bahungira Burundi, aho tubwira ko ubuzima butoroshye. Bikaba rero bikomeje kugenda bigaragara ko bizamaze kuba bibi cyane nk'uko bigaragara, nk'uko kandi bivugwa kandi bizemezwa. Makuru atugeraho aragira ati DRCRT in Majongo from 17 km from Fizi, daily clashes have erupted between Wazalendo fighters from Bafurel community led by Ngomanzito and those from Bembe community under control by Amuri Yakutumba. The violence has triggered a mass displacement of civilians. Aho rero bagaragaza ko ibintu bibaye bibi cyane mirometero bigera kuri 17 uvuye Ifizi, aho batangaza ndetse bakanavuga ko ibintu bizabaye bibi cyane hagati y'abazarendo bo mu muryango w'abafurero bayobowe na Ngomanzito ndetse nabo mu babembe bayobowe na General Amuri Yakutumba, aho rugomo rwateje abaturage kuva mu zabo. Ni mu gihe kandi Amuri Yakutumba agira ati aba bazarendo nabikibi bagamije inyungu, ntabwo bashaka gukorera igihugu, nibo bagambanye, nibo bahawe amakuru umwanzi wacu, ntabwo tuzigera tubihanganira. Ni muzuro banywanyi turebera hamwe biri kugenda biba ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bwana Safari waramutse neza? Mwaramutse. Mutama nawe uri mu kampu turagusuje, amahoro y'Imana. Murakoze cyane, amahoro y'Imana namwe bane namwe. Kandi mukomeze mwihangane. Bibaho cyane. Mutama Safari, kugeza ubu kuri frontline byifashe gute muri iki gitondo? Amaginga yavuko n'ubundi ejo hari deployment zikomeye muri side muri no side cyane muri teritwari ya Fizi. Yego. Nakubwira yuko amaoperasiyo akomeye cyane n'ubundi yagaragaje ko n'ubundi gahunda ari ukwigarurira igice cyose cya Minembwe, nshingiye ku bitero karundura n'ubundi byakozwe bakoresheje drone, aho hari drone zaturutse Bujumbura n'izaturutse ubwo ni ku kibuga cya Bujumbura, n'izaturutse aho bita Kamina ku kibuga cy'indege, ubwo ni izaturutse n'ubundi mu gace n'ubundi ka Karemi. Nakubwira yuko ariho ibi bikoresho noneho basa nkaho babishyize hano Kamina ni ku kibuga cy'indege, naho haturutseyo izi drone zica mu gice cya Nundu hepfo n'agace n'ubundi ka Kenya, hafi no ku bitaro n'ubundi niho zazamukiye, zizamukira ku musozi wasanza. Aha ku musozi wasanza navuga ko hari n'ikiraro cy'amazi gikomeye cyane. Mu bigaragara basaga nk'aberekeza aho bita Itobre, hafi na za Mwenga nyine muri biriya bice, kugira ngo n'ubundi babe batera ibitero bikomeye cyane za Mikenke na Rugezi. Aba rero n'ubundi babakuyarakera kubisa ahantu bita ambush, uri kumva ku gasozi keza cyane bita Irusenda. Yego. Abazi muri biriya bice barakazi keza, noneho babazibonye kare bajya kuzitegera n'ubundi kuri wa musozi, kuko niho bashakaga guca wasanza. Barazimenagura ku rwego rwo hejuru, drone zigera muri 4. Ni imirwano n'ubundi ubona ko isa nkaho bibi isura bashaka guca mu kirere ndetse no ku butaka. Amaginga ya ngaya muri biriya bice bya Bibogobogo biravuze ubuhuha. Nakubwira yuko no mu mazi mo hagati imiriro ari imiriro hano mu kiyaga cya Tanganyika birakaze ku rwego rwo hejuru. Yego, birakaze. Kugeza ubu kubirebana na contre-offensive, contre-attaque bimeze gute kuri point d'observation ndetse no ku bindi bikomeje kugenda bikorwa? Uratubwira ko bifite shusho imeze ite Bwana Safari? Amaginga ya n'ubundi urabona ko maginga ya ngaya nakubwira ko Zamboko. Yego. Navuga ko mu mazi mo hagati harimo agasozi n'ubundi hagati mu mazi bita Burumba. Yego. Niho ubona ko basa nkaho bashaka kwatakira, ndetse ari naho bashinze imbunda ihuriro rya Fardc kugira ngo barebe uburyo ki basubiza baba kuri na gatatu. Bigaragara ko ishaka kuba yakwinjira Mboko ku bubi na bwiza, mu buryo bwose bugaragaza buri wese, ndetse ubona ko bafite gahunda ikomeye. Nakubwira yuko ubu ari umuriro hano za Bulumba niho bari kugenda bakura imisazi itandukanye, ubona ko hindutse uburyo bukomeye cyane bw'imirwano, ubona ko
kubera bizeye bwa bwato bwagiye buturuka mu gihugu cya Tanzania, barasa nkaho bashaka kuba bajyana imirwano n'ubundi mu mazi, kuko bivugwa ko ingabo za Tanzania zifitemo abasirikare b'abamarine bazi kurwanira mu mazi, abashaka koshyushya iyi M23 bakayijyana mu mazi kugira ngo barwaniremo. Bisa nkaho n'ubundi bashaka guhindura umuvuno, bagasa nk'abava hejuru ku misozi, kuko ku misozi zimaze kugaragara ko M23 ku mirwanire yo ku misozi ndetse no ku butaka batoroshye, ari nabyo byaciye intege iri huriro rya Fardc ndetse n'aba Fdnb. Yego, kugeza ubu kubirebana no kuba abarundi bahari, abatanzania, watubwira ko ari izihe mpinduka twakitega muri izi ntango bijyanye n'ishusho wamaze kubona safari biri kugenda biba? Icyo nagutangariza nuko n'ubundi nubwo byose biri kuba nyine biragaragaza intambara karunga bitewe n'abasirikare bamaze kwirumbira muri Sud Kivu, kuko nakubwira ko hari karitsiye ugera mugasanga abasirikare bararutubwisha abaturage. Ibi bigaragaza ndetse binagenda tunakomoza ku ma-axe agiye atandukanye, aho hakambitse abasirikare na kujyana ku makampi agiye atandukanye, kujyana kuri kampu ya Bibogobogo hamaze kurungika abasirikare batari bakeya, kujyana kuri hafi hejuru n'ubundi za Rwisa kuri Puerdeho naho hakambitse abasirikare, urumva ni hafi n'urumva ari konsantere, hakujyana n'ubundi mu makaritsiye agiye atandukanye, haba muri teritwari ya Muhenga naho hagiye hari abasirikare bagiye bahabaye. Noneho imbaraga ho n'ishiraniro hari abasirikare n'icyo bita abasirikare bagiye batandukanye, aho hari abacanshuro, harimo n'abacanshuro b'ababirigi bari harya muri biriya bice bya Mboko. Noneho wagera ikare mugasanga ni abasirikare ku rwego rwo hejuru, bigaragaza ko n'ubundi ka gahunda n'imwe, kuko Kisekedi na Neva bakomeje kugana bavuga ati ntabwo bagomba kuzajya mu by'ibiganiro, ahubwo icyo bashaka ni ukurwana mpaka kugeza ku mwuka wa nyuma M23 mpaka bayikuye muri biriya bice. Kandi ni mu gihe ibi byose biri kuba, abaturage bamaze gukomeza kugenda batangaza ko bakeneye M23 mu bice itari yageramo, cyane cyane muri no teritwari ya Fizi, aho abaturage bamaze kubona ko babana beza wabo muri bo icyo bashaka ari ibyo gusahura no ku buryo bwo kubona amafaranga, bakeneye umutekano wituze bitewe n'uko hari amakaritsiye bamaze kugenda babasha kugeramo, bakabona M23 yageze hari icyo yabashije gukora, ikaba yaragiye ikuraho imisoro yo mu mihanda, amabariyeri nta mabariyeri akibari mu mihanda. Ubona ko n'ubundi nabo bamaze gusobanukirwa ibintu bikomeye cyane M23 umugambi ifite, ariko ntabwo byakundira M23 kuba yagira muri ibi bice byose uko ndi kubibona ngewe, bitewe n'abasirikare bakomeze kurungikwa muri ibi bice bigiye bitandukanye. Yego, turi kumwe na Kabika, ni umunyekongo utuye Uvira, wari utuye Uvira wamaze guhungira i Burundi. Ariko mbere yuko twakira Kabika, ndagira ngo munyemerere mbanze ntange ishusho iri ku mupaka, noneho Kabika uze utubwira situasiyo y'uko ubuzima bwifashe ndetse n'ikifuzo cy'abahunze. Yego, kwigenekerezo rya 10 Kigarama 2025 ku mupaka wa Gatumbuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi nibwo wafunzwe. Bikaba rero byaragize ingaruka zikomeye ku baturage ku mpande zombi, cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi, uburezi, ubuvuzi. Biro bikaba zarabaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuzamba kubera intambara irimo kuba. Abaturage benshi b'abanyekongo, abarundi, barasaba ko umupaka wa Gatumba wakongera gufungurwa, kuko ari umuyoboro w'ingenzi w'imibereho yabo ya buri munsi. Uyu mupaka uhuza umujyi wa Uvira n'uwa Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi. Hari ibigo bikuru by'ibihugu by'imiryango mpuzamahanga kuri ubu bibangamirwa nabyo no gukora akazi k'ubutabazi. Uvira ifatwa nk'igicumbi cy'ubukungu ku Burundi, cyane cyane bitewe n'ikibazo cy'ibura rya lisanse kimaze imyaka myinshi. Abatuye Bujumbura bajya kwigurira ibikomoka kuri peteroli n'ibicuruzwa muri Uvira, ndetse hakaba n'ubucuruzi bwa magendo bugamije kugabanya icyuho cy'ibicuruzwa.
kuba umupaka ufunzwe byagize ingaruka zikomeye ku miryango myinshi by'umwihariko mu rwego rw'ubuzima. Paul, umugabo w'imyaka 70 wo muri Uvira, aravuga ko gufungwa k'umupaka byamubujije kubona ubuvuzi bwihariye yajyaga kuvurirwa mu Burundi. Ati, nari mfite gahunda yo kubonana na muganga w'inzobere mu ndwara z'ubwoko ku bitaro bya Kira, ariko umupaka urafunze. Aha muri Uvira nta baganga b'inzobere bahari, nta n'ibikoresho nka skaneri, kandi ubuvuzi burahenze cyane ugereranyije ni Burundi. Turasaba leta ya Kongo kuganira n'u Burundi kugira ngo Gatumba ifungurwe. Urwego rw'uburezi rwaribasiwe rero, iki nacyo ni ikibazo. Abayobozi b'amashuri abanza n'ayisumbuye baravuga ko abanyeshuri n'abarimu benshi bagumye mu Burundi batarabasha kugaruka, harimo na Kabika turi kumwe. Umunyeshuri wegize ati, igihembwe cya kabiri kigomba gutangira ku igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa mbere 2026, ariko abanyeshuri n'abarimu benshi baracyari mu Burundi. Turasaba ko umupaka wafungurwa kugira ngo amasomo asubukure uko bikwiye. Ku ruhande rw'u Burundi hari abakozi bakorera Uvira bavuga ko gufungwa k'umupaka kwabambuye imirimo yabo n'amikoro. Umwe muri bo yagize ati, abo dukorana basigaye Uvira barakomeza gukora, twebwe turi hano i Burundi nta kazi dufite, nta mafaranga twinjiza. Turasaba ko umupaka wa Gatumba wakongera gufungurwa. Umupaka wa Gatumba wafunzwe ku itariki ya 10 mu nyuma y'amasaha make umutwe M23 ufashe umujyi wa Uvira mu ijoro ryo ku itariki ya 9 rishyira ku itariki ya 10, nubwo M23 yatangaje ko yawuvuyemo, ariko abariyo batubwira ko kuri ubu aribo bakiwugenzura. Ni mugero andi makuru agaragaza ko ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 2025 Perezida w'u Burundi Fardc Ndayishimiye yasobanuye ko gufunga umupaka bifitanye isano n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, aho yagize ati, hagati y'amafaranga n'umutekano twahisemo umutekano. Yemeye iki cyemezo cyagize ingaruka ku bucuruzi, ariko ashimangira ko umutekano ari wo wihutirwa. Ngayo nguko rero Kabika, ndagira ngo nawe utubwire situation ihari kugeza ubu, mwakiriye gute kuba umupaka utarafunguwe ngo mubashe kugaruka mu byanyu? Navuga ko ni ikibazo gikomeye. Yego, ikibazo gikomeye cyane kuko urebye transit detention centres zigiye zitandukanye zagiye zakira abantu mu bihe bitandukanye wenda hafi y'umupaka. Yego, akenshi n'ubundi twari tuzi situation uko bizagenda, ko byanga bikunda bitazafata igihe kinini cyo kumara mu mahanga mu Burundi. Niyo mpamvu abantu bamwe batahise bihutira kujya mu bibanza bya kure, yabonye umuntu avugiye nko muri Gatumba, Cibitoke cyangwa se za Kishemere na none ni muri Cibitoke ndetse na hano za Buganda. Ntabwo abantu twari tuzi ko tuzabura n'ibibazo bikomeye cyane ngo dukomeze kujya kure. Ubu bwana Kabika, ibibazo mufite aho mwahungiye ni ibihe kugeza ubu ngo? Ibibazo ni byinshi cyane, kubera yuko nk'ubwo hari abantu bamwe batangiye kubona ko bitoroshye, ibyo bazanye byarashize, ubwo batangira kujya kure cyane gushaka imibereho. Ubwo ndavuga abantu bamwe namwe rwose batangiye kujya mu nkambi za kure, navuga nk'inkambi ya Musenyi, navuga nk'ahantu hitwa za Gasorobwe. Ni inkambi kuri navuga yuko ziri wenda zatangiye kwakira impunzi kera, ariko kugeza amagingo aya ntabwo byari bikwiye, kuko n'inkambi zishaje zitama abantu. Ahantu hitwa za Gihinga, ngo yashinzwe za 2004 yakira abanyekongo. Nakubwira nk'abantu bamwe ubu bageze ahitwa zangiriza, aho hose mu za Ruyigi niyo abantu bageze. Ibyo byose no kugira ngo bashake imibereho, kubera yuko ibyo bavanye iwabo byabuze. Ikindi kibazo gikomeye cyane ni ikintu cyitwa indwara rwose muri ubu buzima zimeze nabi, cyane cyane indwara zituruka ku mibereho mibi y'abaturage, n'ubundi umwanda, ibura ry'amazi, ibura ry'ubundi bufasha nk'ibikorwa bijyanye n'isuku. Ubona yuko nyine bimeze nabi cyane. Noneho hakazaho ikindi kibazo gikomeye cyane cy'ibijyanye n'uburezi. Abana nyine barimo baragenda batunanira, bagenda biba bibi cyane, barimo barabibirara. Uraba ufite abana 5,
igihe cy'ukwezi ukabasigaranye umwe nawe urwaye, ni ikibazo gikomeye cyane. hano za Gatumba, hano za Buganda, hano za Gishenere, ni ikibazo gikomeye cyane kiri kugaruka kigaragara mu bice bya Busuma, ahantu hitwa za Bweru, aho hose hari ibibazo. ngerageza gusura abavandimwe kuko bagiye bari ahantu hatandukanye, ariko usanga ibyo bibazo tubihuriyeho. za Musenyi ni uko, noneho hakagenda hazamo n'ibindi bibazo bya politike. rimwe na rimwe usanga tuba turimo dusakwa, kuko nka za Gatumba rwose hahora isakwa rya buri munsi. rimwe abo twabanaga tukaba turababuze. rumva turi mu bibazo byinshi, turi mu bibazo byinshi cyane, dukeneye ubutabazi. yego kabika, byagiye bivugwa ndetse bigenda binemezwa ko hari gahunda yari yateganyijwe yo kwimura bamwe babavana hafi n'umupaka babajyana ahandi. ibi bikorwa mwabyakire gute mu gihe babimura babavana kure y'igihugu cyanyu babajyana kure, aho kugira ngo bamufashwe wenda kuba mwagaruka mu gihugu cyanyu? batuvana hafi y'igihugu ahubwo batujyana kure. yego, ni ibikorwa niko navuga, nubwo buri gihe byitwa kudufasha, byitwa kujya kudushakira imibereho. yego, ariko usanga ni ikibazo. nimba hari nk'abantu 40 bahunze, ariko ukaba ubona 35 byose byaragiye bijyanwa kure, ni nako abantu bagenda baburana. ntabwo ari ibintu bitubera byiza cyane, nubwo baba batubwira yuko niho tuzabona ubufasha, niho HCR izadufasha, niho ngo UNICEF ngo izasanga abana ikabafasha. ariko tubona ko mu by'ukuri bigenda bitubana ikibazo, kuko turagenda turushaho gusatira ibice birimo inzara y'imbere mu gihugu cy'u Burundi, naho ubona ko batameze neza cyane. naho bagiye wenda bafite iyo mibereho myiza, ibiryo babifite, ariko ugasanga ntabwo barimo kutwiyumvamo. yego ugana kabika, nakubwira uti mukomeze mwihangane, batate bizarangira, mwongere mugaruke. murifuza iki dusoza? imiryango mpuzamahanga n'iyi miryango y'isanzwe ifite ubutabazi mu nshingano zabo, batube hafi cyane. turasaba kandi nanone ko igihugu turimo cyaduha uburenganzira nyine bwo gushaka imirimo, wenda ndani mu gihugu tukemererwa byibura kugira ibyo dukora dufashwa nk'abandi. ubwo n'uvuga ngo ni uguhabwa mu gihe tukiri hano, tukaba dufite ibyangombwa byibura bitwemerera kuba twagenda twagira uburenganzira ku mirimo runaka, cyane cyane wenda nk'iy'amaboko, ndetse n'abana bacu bakabashakira imibereho nyine, cyane cyane n'uburenganzira bwabo bwo kwiga bugakomeza. yego urakoze cyane kabika, ubwo mukomeze mwihangane cyane, turabasengera. yego murakoze. Safari, ngira ngo urumva umuvandimwe uri hakurya yanyu gato aho ngaho, n'ubundi ari mu buzima bubi, nabishoboye wazamufasha ukagira icyo wamufasha. nibyo koko ni ubuzima bubi, kuko magingo usibye n'abo ngabo, nakubwira ko n'abaturage bo ubwabo bo mu gihugu cy'u Burundi benshi bakuraga ubuzima muri bino bice biri kubera n'indirwano, nabo barugarijwe no kwihangana bikomeye. ni kimwe yuko n'abaturage n'ubundi bo mu gihugu cy'u Burundi bugarijwe. yego Safari, reka tugushimire cyane kuba wabanye natwe, dusoreze ngaha. yego nanjye reka mbashimire. namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudeyi, ndibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ufyonde sabone. Hasta la vista.